Byo reka twongere tubahe ikaze irambuye cyane inshuti bakunzi ba Africa Info News aho muri mu bice bitandukanye tugiye kugaruka kuri guverinoma ya Congo turebere hamwe ibyo itangaje ndetse n'ibyo ivuze nonaha. Ni inkuru zikomeye cyane, ni byinshi turebera hamwe tukavuga tuti tubibagezeho. Ni page zikomeye zivuga ku makuru avugwa ku mutekano, politike, diplomasi, ubukungu n'imibereho. Ndagaruka ku bitero bikomeye cyane kilometero 7 ugera mu mugi wa Bukavu kugira ngo bazarendo bongere bahigarurire, ariko ku rundi ruhande M23 yamazije gutakaza Kamanyora. Turabaha ikaze muri ayo makuru tubabwira ku bwicanyi bukomeje gukorerwa mu mugi wa Bukavu. Turagaruka mu bice abaturage bagera ku 10 bagaragayemo. Sibyo gusa kuko turaza kwihuta turambure page zikomeye cyane turebere hamwe ibitangazwa kuri guverinoma y'u Burundi yamaze kugenda ivuga byinshi. Ndayishimiye Evariste turamugarukaho mu buryo burambuye cyane. Bahaye ikaze, ni inkuru zisa nkaho ari breaking news tugiye kurebera hamwe. Musabe ukande subscribe ubundi dukomeze kubana umunsi ku munsi makuru yacu agiye atandukanye. Ni intambara ikomeye cyane ikomeje kuvugwa mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo. Ni Kamanyora, ni agace kamaze iminsi kaberamo umukutano ndetse n'isibaniro ry'imirwano y'intwaro ziremereye. Umutwe wa M23 bivuga ko umusirikare wawo wa nyuma ubu yarahagaze ahitwa kuri stati neza, stati Munima. Aha ni ahari ingofero ya Mubuto Sese Seko wa Zabanga. Uyu yahoze ayobora iyi Kongo y'uyu munsi yitwaga Zaire, ubwo haberaga intambara ikomeye cyane aha muri Kamanyura haza kurasirwa ingofero y'uyu mugabo. Kamanyura ni igice kimazemo iminsi mirwano. Kamanyura yari axe yafunguraga intambara muri Uvira ndetse no mu Fizi hose. Umutwe wa M23 uhageze wagoswe n'ibitero ndetse bikomeye cyane, ariko amakuru twagiye tumenya nuko umutwe wa M23 wagoswe bikomeye cyane n'ingabo za Congo FARDC. Mu bice bitandukanye bivuga ko abazarendo ba Mai Mai bari ku musozi wa Blaka ndetse abandi bari neza kuri uyu mugezi wa Rusizi. Aha niho bari baherereye biteguye guhangana na M23. Ku munsi w'ejo nibwo M23 yateye intambwe ngo ifunge umuhanda wa Kamanyora, ariko iza gusanga uruhande rw'izi ngabo rwamaze kubitegura. Mu gitondo nibwo imirwano yabyutse yarimbanije ku isaha y'isa 10 z'umugoroba. Aho mperereye ahangaha nibwo inkuru yaje kujya ahagaragara yemeza ko M23 contre attaque bateye ibajyana muri Uvira yaje kuba bana impfabusa, ahubwo biha vitence ikomeye cyane coalition y'abazarendo, ingabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC. Birukanye umutwe wa M23 bawuvana aho waruri bawugejeje muri kilometero 7 ukandagira mu mujyi wa Bukavu. Ni amakuru yatugezeho. Agace aka kanya imirwano igezemo ni agace bita Panzi, aka kari muri kilometero 7 winjira mu mujyi wa Bukavu. Gahunda ihari ku barwanyi ba FARDC ndetse na coalition irimo irabafasha ni ukwigarura umujyi wa Bukavu. Sindi butinde aho ngaho, ndinjira mu nkuru nyinshi cyane ku byo twakomeje kugenda tubabwira. Twagiye tubabwira ko ubu umujyi wa Bukavu kandi ntarahava ukomeje kuvugwamo ubwicanyi bukomeye cyane, aho ubu tuvugana Bukavu hakomeje kubera intambara ikarishye. Bukavu ni igice gikomeye cyane. Bukavu ni igice kirimo kuvugwamo imirwano myinshi cyane, aho bivugwa ko ubu tuvugana ahitwa mu gice cy'ahantu hatandukanye ngo Bukavu harimo harabera ubwicanyi. Ni ibice bya Ndendere. Aha ngo hagiye hagaragara abaturage bishwe n'abarwanyi ba M23. Imwe mu nkuru y'akababaro ikomeje kugenda igaragara. Ubwicanyi ni bwinshi mu burasirazuba bwa Congo. Ibi byose bishinzwa abarwanyi ba M23 ngo ko ari bo baba barimo kubikora. N'urugamba rero rukomeje
gutwara ubuzima bwa benshi. Icyegeranyo twateguye nibura mu byumweru bibiri abaturage basaga ibihumbi 60 bari bari muri Sud Kivu bamaze guhunga bahungira mu nce zitandukanye ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye UNHCR ivuga ko ngo ubu tuvugana abaturage basaga ibyo bihumbi byose mu nyandiko zabo n'iperereza bamaze gukora mu bice bya Sud Kivu uhereye i Karehe mpaka kugeza aho imirwano igeze uyu munsi hamaze guhunga abaturage benshi. Abaturage b'igihugu cya Kongo bakomeza kugenda bava mu byabo kubera intambara ikomeye cyane ikomeje kuvugwa. Ubwicanyi buri mu mujyi wa Bukavu buravugwaho gukorwa na M23 nubwo aba barwanyi babihakana. Bavuga ko atari bo bukora, ariko abaturage ba Kongo barashinza abarwanyi ba M23 ko ari bo bakomeje kugenda bakora ubwo bwicanyi. Amakuru akomeza kugenda tugeraho nuko intambara ikomeje gutwara abasirikare benshi ba M23 ndetse n'ubwicanyi bukaba burimo buratwara abaturage benshi. Ni inkuru nababwiye ngo tugomba kujya tubagezaho, ni byinshi tugarukaho turebera hamwe, dore ko tugiye gusoreza ku makuru akomeza kugenda avugwa. Ndayishimiye Evariste wagiye avuga kenshi ko intambara y'u Rwanda na Kongo ishoboka. Kuva mu mpera za Mutarama 2025 Perezida Ndayishimiye w'u Burundi avuga ko ari umuhanga mu bumenyi bw'igisirikare. Yumvikanye atangaza ko yiteguye kujya mu ntambara n'u Burundi. Byatangiye tariki ya 31 Mutarama ubwo Ndayishimiye yabwiraga abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi ko intambara ishobora kuba mu karere k'ibiyaga bigari kose kuko ngo u Rwanda rufite umugambi wo gutera Burundi. Aya magambo Ndayishimiye yayavuganye uburakari mu gihe umutwe witwaje intwaro wa M23 wari ukomeje gusatira Sud Kivu. Yaragize ati, mbabwiye ko ibi bikomeza uku intambara izagaruka mu karere kubera abaturage ntabwo bazemera ko ibiba bikomeza kuba. U Rwanda ati nirukomeza umunsi bazaza mu Burundi ntabwo tuzabyemera. Ibi mbigarutseho kuko hari amagambo akomeye cyane ya Evariste Ndayishimiye Neva uvuga ko n'uyu munsi mu gihe ibyo byakomeza atazigera abyemera habe na gatoya. Mu gihugu cy'u Burundi harimo haravugwa umutekano mu rwego rwo kugira ngo barinde abaturage babo. Ni bimwe mu bikomeza kugenda bitangazwa kandi koko nibyo bigomba kubaho kuko mu rwego rwo kurindira umutekano abaturage u Burundi bugomba kubungabunga ngo ubutaka bwabwo kugira ngo hatazagira ubuvogera. Leta y'u Burundi irangajwe imbere na Ndayishimiye Evariste mu yandi makuru kandi irishimira kongera kugaragara mu ruhame kwa Ndikuriyo Leverrier. Uyu rero akaba ari umuyobozi mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD yakiriwe na Ndayishimiye Evariste. Aya yose ni amakuru tubategurira, ibi byose ni bimwe mu byo dukomeza kugenda tubabwira. Reka tubashimire cyane bakunzi ba Africa Info News, aho muri bice bitandukanye mukomeze kugubwa neza. Reka mbabwire nti amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora. Ni inkuru tugarukaho tubabwira kandi twajya tubagezaho 5 kuri 5. Mukomeze kugubwa neza, Uwiteka Imana umugisha akomeze kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora.